لویداوی دامو دزگهن حکومت هریما کردستان پریکفتنه که دگل حکومت عراقی یا نواندی جاردن و گریان بو شنگاله لی آواره شنگاله لکمپ دوهوک تا کنو که نو گریان مال خو سدمان نو گریانه بو نبونا امناهی و نبونا آودان کرنا شنگاله ودگرینن بخود سیدا على مرزيلة ولنغازة ومهاجر بون ومنطقة أمانتي نينا وتعمير نبويا تعمير تنين جهنينا عالم شيتي أمان نينا حق دعمة أماني وان هبايتي مثلا وقام بيجن حماية إجباء إقليم إجباء حكومة مركزي جوا إجباء حماية دولي عالم تشو ما أمانين أم فقرنا جيقة وجيما جويران بويا ويا دويجي خدمات وتشتمانين قرب نينا آف نينا تشقنين أم فقرن نحماياك كانت تشتغل ما متشا فقرن یک جی کمپین آورین شنگاله کمپا خانگه سر به قضا سمیله و لوی کمپه جمارا خیزانان 2833 خیزانن جمارا کسان بنا 16445 کس تسر رای وگریانا دزگهن حکومی بو شنگاله لوی کمپه یک خیزانجی نوگریای دورین او جی آواره بوین نزوراندنا آواره بو جیوان بو مای 4 سالان داخلی کمپانا او نزوراندنا وان جي مشاكل امنيه المنطقه وان هيشتا يعني شو شولي خدمات جوزاري وبو شنغالي نهارنا وهي خرابانه با جيرواني خرابه مجمع وان قندان حمي خرابانه ويا دويجي حتى ناحيه امني نبت خلق نازفرت يعني في قال هاجا ما جهه كامبي ده خلق دي شنغالي زفرت ناف كامبي سلام بالای دنگ امریکا کمپا خانکه